Ишыжәбо ҳаюбиляр деилаҳәоуп Дмитрий Анатолий-иԥа Медведев Евгений Онегин аԥсышәала данизаԥхьоз дшеилаҳәаз еиԥш. Акызаҵәык издыруа усҟан аҟама иҟәниҵар иҭахын, аха ирымуит. Ашәарҭадара иазхәыцны иахьа иҟәнуп. Ҳаҭыр зқәу Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада, ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар, ҳасасцәа, ҳаинтеллигенциа, ҳажәлар рдоуҳатә ԥсҭазаара ихсыӷьразымҭо, ԥхьаҟа изго хыҵхырҭан иҟан, иагьаанхоит ҳмилаҭтә литература. Ҭоурыхтә аамҭа ԥҵәахак иалагӡаны ҳаԥсуа литература иалшеит шәышықәсалатәи арҿиаратә ԥышәа змоу алитературақәа рыҩаӡара аҟынӡа ашьҭыҵра. Иалукаартә иҟоуп аҩжәатәи, аҩжәыбатәи, ҩынҩажәабатәи, ханижәатәи ашықәсқәа раан уи зызкылсыз асахьаркыратә стилистикатә лыҵшәақәа рҵакы иара злиааз аамҭа иацназго аихьӡарақәа. Аха ҷыдалагьы ханижәатәи, ханижәижәабатәи ашықәсқәа раан ауаҩы иҩныҵҟатәи ԥсихологиатә дунеи амаӡақәа рцәыргараҿ амилаҭтә поезиа, проза иаадыртит адаҟьа ҿыцқәа. Еихыргеит ашьаҿаӷьеҩқәа, ирызҳауеит, еиҵагылоит, асахьаркыратә жанр хадақәа рҿықәҿиарала рыҽԥыршәоит аҟазацәа рабиԥара ҿыц. Хрушьов ихаантәи аԥсасира аӡыхь ҿыцқәа ахьышьҭра рзылнахуеит аԥсуа доуҳатә ԥсҭазаараҿы. Абри аамҭазы Баграт Шьынқәба апоезиаҿы ӷәӷәала ирцәқәырԥаз аиҭакратә процесс ахыԥша ӷәӷәа знырыз, алирикатә субиективтә дунеидкылашьа амҽхак акырӡа изырҭбааз иналукааша рҿиаратә хаҭараны дцәырҵуеит Мушьни Лашәриа. Уи иажәа, иҳәоу, иинтонациа, илирикатә цәалашәарақәа рымч ҩашьара рықәым атрадициатә ԥышәеи зхатәы рҿиаратә индивидуалра еинрааланы еилыхха иаазырԥшуа аԥсуа лирикцәа рполифониатә бжьырацәараҿы. Он стремится к классической ясности образов, к чистоте поэтических красок. Его лирика впечатляет равновесием чувства и мысли, пластичностью деталей. Абас ахәшьараҭоуп Мушьни Лашәриа ирҿиара изқьышәи ханижәижә еизаз-ԥсазы Москва иҭыҵыз еизга смерть камня аԥхьажәаҿы. Ирҿиаратә ԥшаарақәа раԥхьатәи рпериод аан апоет илирикатә фырхаҵа, идунеи, илирикатә ԥсара аарԥшразын ҳрызхьеирԥшуеит аамҭа иҭагылазаашьақәеи, иҩныҵҟатәи игәаҭеирақәа иҵарҳәоз, лаԥшеимҟьарак иациуа, иацыҿиуа еиуеиԥшым алирикатә хҭысқәа. Урҭ ҵкар рацәала ирымадоуп аԥсҭазаара ахаҭа иарҿиаз асиужетқәа, аԥсабара амаӡақәа, уи иацыршаз аԥшӡара, акырџьара апоет ихаҭара иԥсҭазааратә мотивқәа ирзааигәо ирышьашәалоу абзиабаратә хынҭаҩынҭрақәа. Апоет дызмырҭынчуа агәҭыхарацәа иззырҵысуа ахәыцрақәа рымҽхак шьарда ишыҭбааугьы, уахи-ҽнитәи иԥшаарақәа рдунеиаҿы ихадараны иаанхоит аԥсадгьыл атема. Араҟа еицак ракәым иара иажәа, иепитет, аԥсуа бызшәа семантикатә лшарақәа акырӡа изырбеиуа иметафора. Аныклоуп сызхылҵыз, жәларык роуп сзыхшаз, ҩбзиабарак сгәаҵаҿ, наӡаӡа илашаз. Акаԥхьа егьи мыхьшәашәааит бзанҵык, рыҩбагьы еицызааит, ирхазааит урҭ ԥсык. Атәыла хәыҷ ыҟоуп, аԥсадгьыл хәыҷ мап, зыԥсадгьыл ҟәнызшьазгьы имҩа дахҟьап. Апоет дрызҿлымҳауп, блаҵыхәала илаԥш ҵара иҵигоит, ахархьуаа, иахьеи-уахеи ирбо ираҳауа, аха ибжьааԥнытәу, изышьцылатәу акеиԥш ирыдыркыло абзазаратә цәырҵрақәа, иара ирҿиаратә хыҭҳәаа ду иабзоураны, урҭ апоезиатә ҟазшьа ҿыцк шьҭыркаауеит. Мшәан абарҭқәа саргьы игәасымҭахьаз, аха абасала раарԥшышьа сзақәымшәазеи ҳәа цәанырра ҟәандак издырҵысуеит аԥхьаҩгьы. Амаҷ аҟынтә аду ахь анцәа иишаз аԥсабара амаӡақәа ҵаҟа-ҵаҟала иҭаԥшыхәны рфилософиатә еихшьааларахь атеоретик ду Лидиа Гинзбург лажәақәа рыла иаҳҳәозар, аиндуктивтә хәыцрақәа рҟынтә адедуктивтә дунеидкыларатә еихшьаалақәа рышҟа ҳхьадырԥшуеит Лашәриа хазигои лирикатә рҿиамҭақәа. Џьара-џьара апоет еиҿырԥшрақәа, иепитетқәа рҳәаадара иарҿиоит ацәыргақәҵатә залаҿы икыду асахьеиԥш
уздызԥхьало узсахьаркыратә палитра, акырӡа ибеиоу аҿыханҵақәа, апеизажқәа, аԥшаԥшьаала иннаҟьоит анапқәа, ажәҩан аҽҭынч иӡсоит акасқәа, аԥсҭҳәақәа хәмаруеит, амра лашоит, аԥсҭҳәақәа еилыҵуеит, еилалоит, еикәшоит, акаԥҳәаҟа еиԥшуп, аха иласӡа, егьи ласхак иаҩызоуп зынӡа, ҽак аиашаз иакымҳәо лаба, аԥсыуала еибыҭоуп, иахоуп ахҭырԥа. Ажәақәа рырхәмарреи, ашәыгақәа, аԥшшәахәқәа ажәеинраала структура рҿы иара иацхраартә, иацныҟәартәала рхархәареи апоет истиль амҩа ҿыцқәа зылызхуа маҭәахәқәоуп, аха астиль ԥшааратә ҽԥышәарақәа ирыҵаӡуам ахшыҩҵак, арационалтә гәаӷь ҳаиубилиар схьаҵуеит, алабашьа ааныскылоит ҳәа игәы иҭаӡам. Ирҿиаратә гәацԥыҳәара амҩа ҿыцқәа изаанартуеит ԥхьаҟатәи еихьӡарақәа рышҟа. Гәык-ԥсыкала идаҳныҳәалап аиубилеитә рыцхәнага, изеиӷьаҳшьап агәамчыӷәӷәа, гәыӷра ирҿиаратә гәаҭеира изгым агәалаҟара. Аҭырцку Мушьни Таиа-иԥа, ԥшьынажәа шықәса ԥсуаӡа сахәшьар ауҭозар, ари ақәра егьырацәам, егьмаҷым, избанзар апоет арҿиаҩы еснагь аамҭа дацлабуеит, уи агәеисыбжь иара игәеисыбжьуп. Шәара шәеицырдыруеит акыр жәашықәса инаиԥынкыланы ҳлитература баҩхатәра амаҵ зуа уи амҽхак зырҭбаауа ҟаза дуны. Уи аус шакәу еилыхха иааԥшит апоезиаҿы, акритикаҿы, аиҭагараҿы, анаукаҿы. Шәырҿиамҭақәа рҿы ҩашьара ақәым аԥсуа литература классикатә традициа аамҭа ҿыц ицәырыргаз шәсахьаркыратә ԥшаарақәа рылҵшәа. Иаашәырԥшыз аихьӡара дуқәа рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада иусԥҟала ишәанашьоуп аорден ахьӡ аԥша актәи аҩаӡара. Шәҽаԥсашәҭхеит Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа. Ирацәоуп ишәанаршьахьоу егьырҭ алитературатә премиақәа аҳамҭақәа. Аус злоу иахьагьы тәамҩа ҟамҵакәа аус шыжәыц ижәуеит аԥхьаҩцәа аҩымҭа хатәрақәа рыдгалауа. Ацҳақәа рыбжьашәҵоит аԥсуа литературеи, аурыс литературеи. Аус адыжәылоит адунеитә классика ашедеврқәа аԥсшәа хреиҭагара. Ҷыдала иалкаатәуп ԥсра зқәым Пушкин ироман Евгений Онегин. Иналукааша алагаламҭоуп аԥсуа литературазы шәҭоурыхтә роман Аџьынџь. Аларҵәара шамац иамоуп шәлирика, шәпублицистика. Акыр иаԥсоу Мушьни Таиа-иԥа, ишәымазааит агәамчыӷәӷәа, ашықәсанҵра ду, арҿиаратә гәеизҳара, аихьӡара ҿыцқәа. Аԥсны аиҳабыра рыхьӡала аԥыза-министр Валери Рамшыхә-иԥа Бганба. Ҳаҭыр зқәу Мушьни Таиа-иԥа, уажәы даара ицәгьоуп уара улымҳаҿы инаҳгаша ажәақәа рыԥшаара. Иреиӷьу ажәақәа зегьы уара иузыркхьеит. Иреиӷьу аҳамҭақәа, ахьӡ аԥша, апремиақәа зегьы уара уадыршьахьеит. Агьирахь ақьырсианра динхаҵара ҳабызшәала аусурутә еиԥш аҭагылазаашьа иаԥуҵахьеит. Убарҭқәа ҳарызхәыцны ҳамҭа хәыҷык даҳгаларц ҳаӡбеит. Аԥсуа католикос итәарҭа лӡаадаха ахьтәы хсаала абри уанаҳцаҭахоуп ихәыҷы иду гәык-ԥсык ала. Ҽаан бзиа униаат, агымхаат, ахьҭаҵеикаат. Ҳаҭыр зқәу Мушьни Таиа-иԥа, иахьа сара ишидысныҳәалоит шимшиара, ишисызсоит агәыбзиара, агәамч, шиисҭахуи шареи шигымхо, шара жгу ишатху шкалаит, шиюни иагимхаит гурых яра. Уважаемый Мушьни Таевич, ваше творчество, ваши стихотворения
ваша популярность выходит за пределами прекрасной Апсны. Хорошо известны ваши произведения и в других странах. Многие из ваших стихов, ваших произведений печатали в таких советских, российских журналах, как «Юность», «Наш современник», «Звезда». В своих стихах вы воспеваете свою родину, любовь к ней, свой народ, красоту природы и человека. Делитесь с читателем своими размышлениями о добре и зле, о жизни и смерти. Мы хорошо знаем ваши произведения, такие как «Колыбель», «Прощание», «Наш дом» и другие. И, конечно, мы помним, как вам удалось передать ту ритмику стихов Пушкина, Лермонтова. Большое спасибо за популяризацию в Абхазии наших поэтов. Желаем вам новых творческих успехов, здоровья. И надеюсь, что на следующие 80 лет у вас есть работа. Осталось неохваченной Цветаева, Ахматова. Ну, в свою очередь, я беру обязательство. В следующий раз с хорошим абхазским произношением подготовить выступление и зачитать ваши стихи. Итого Бдудза. Атырыз көп снахада, ажлар, интеллигенция, бзирыш зыкалай. Харацарава гвала ду, хадяхыч хойт. Шота рста, шота салакая, Лидия Чкадуа уха, егерт хатра койнарывар гылана, Апсу академия, а президиум дахало, Апсу литература хаамтазбия классик, Ах запша орден ах твяю зара занашо, мушти на шрия. Уя президиум ашпи хайчажара Коран, зыцбара вадыю, азцараква анхакпсо, яражи истой. Египшауй задиртак, саха жала, лирика тхацрала, тухат цауларала. Мушни-то и па. Вчера шипшини жи жабашукса, и таж галой такымку и бамку, а яйрака, а их зарацаулака. Вчера шерчарат хацацладу, махтара цала и баркук. Уртрах пи хадароп адирикат, а епикат, ма адира епикат хархарта, ай тагара, ацара, ерубас, анапхгарат, айчгарат, усура. Арта хархарта кой задирча, вчера шелшара, шелтша, я шешалу дачака, ахварава дю. Вчера шлирикат, шпоэзият мчхара, я хылцит, апсуа сахар кырат литература, харадзе и хаз-хаз арчамтако, а крепсо мощный таипа. Апснацара дыракор академия президиуми, академия институтка бижбей, апснапи ацарава рыхзала, гук псыкала, и шидеснахолует, хдипши зу юбилей, и взегас шует нарта ругамч, апсо и кранадза. А роман Аджинджи, а поэма Ичаджа излажью за ручка здырвается, разлажью за юга. А чернила юа, убри джара яхваб псахтус и колозар, джара даша роман анышец была кавираш аналогу, а юга чацал и жвирца захану, убри юга хара яхот хахаламгит, аха шараш дямала, шараш хатал яшхорц, Амал излашхо харахамчал еще дахгалал. Тебе конверт пшзоп, ашхчц. Айвет, шад нухалазат. Абрия конверт и туала, а юга нашхолат яйца гиласна, шусурацо убасанширица. Хатырыцку мушни таипа. Апснапи Хунткарат университет,
аколлектив ахьӡала, гәык-ԥсыкала иудаҳны ҳәалоит арҿиаратә ҩаӡара ҳаракқәа зҵоу уиубилеи. Ҳмилаҭ асахьаркыратә хәыцра зегьы азы зҵакы ӷәӷәаз хҭысны иҟалеит, иаҳхысыз ашәышықәса, хынҩажәатәи ашықәсқәа раан атрадициа ҳарақәа змоу аԥсуа поезиа ашҭа ҭбааҿы уцәырҵра. Упоезиатә еизгақәа игарҵаз ажәа инаркны аҵеиуахь аҟынӡа баҩхатәра ҳаракыла ирныԥшуеит ауаҩы иаԥсабареи, аԥсреи абзареи, ацәгьеи абзиеи, абзиабареи ацәымӷреи, наџьнатә аахысгьы рышьаҭа шыҵулоу. Улирикатә ԥҵамҭақәа ҟалеит инарҭбааны аларҵәара змоу, абиԥарақәа доуҳала ирзааигәоу сахьаркыратә лыԥшаахқәаны. Уара уруаацәгоуп ҳдоуҳа ихаҳареи аӡыргареи рҟны зырҿиарала жәлар рпоетхара иаԥсахаз. Ҳажәлар рхьаа рыгәҭыха аҭоурых инарҭбааны ианыԥшит иажәеинраалоу роман Аџьынџь. Ирацәоуп улша аԥсуа литература дырреи асахьаркыратә критика рырҿиараҿы. Тематикатә мхаҿы ҭбаала еиларсу уҭҵаарадырратә усумҭақәа хәарҭара ду рылоуп абжьаратәи иреиҳауи аҵараиурҭақәа рырҵаҩцәеи астудентцәеи рзы. Ҟазарыла аԥсышәала иурцәажәеит Пушкин ипоема, ироман Евгений Онегин, Лермонтов ипоемақәа, абашкир жәлар репос Урал Баҭыр, Байрон, Лангфелло, Петефеи, уҳәа иналугаша адунеитә классикцәа раԥҵамҭақәа. Уџьабаа ӷәӷәадоуп аҿыц уасиаҭ, аҿатә уасиаҭ, саҭашәымҵан, аҿатә уасиаҭ инхарҭәааны ҳхатәы бызшәахь аиҭагара. Зхыԥшакыр иҳараку хҭысхеит ҩнызқьҩажәа башықәсазы Москва, Кремль, Пушкин имедал уанашьыреи, Дельвиги хьӡы-зху Урыстәыла зегьтәи апремиа уалауреатны уахьыҟалаз. Ҷыдала иалкаатәу уџьабаақәа иреиуоуп, абиԥарақәа шәышықәсатәи ражәа ахьеидкылоу, уажәақәа рыла иуҳәозар аеҵәара шәҟәы, аԥсуа поезиа антологиа аиқәыршәареи аҭыжьреи. Узхадоу Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа расоциациа ахаԥшьгарала иаԥҵоуп акьыԥхь аорган ҿыцқәа, агазеҭ еҵәаџьаа, ажурнал Аҟәасыхәым, аԥсуа литература амҽхак зырҭбаауа иӡырызго. Акыр иаԥсоу Мушьнита иеиԥа, урҿиаратә еинпылара удныҳәалауа, даҽазныкгьы иузеиӷьаҳшьоит ҳазшаз иуцишаз алахьынҵа анҵыра рацәацзарц, агәыцқьара уманы, арҿиамҭа ҿыцқәа рыԥҵараҿы, агәацԥыҳәара ҳаракы угымзарц. Ҽаанбзиала унеиааит. Ара инапануп Олег Алексей Пагурамиа, аректор, академик, апрофессор ҳаҭырла ишәыдызгалоит. Абри анаҩсан, шәара ижәдыруеит ҳаргьы ҳауниверситет, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет ԥшьынҩажәи хәба-шықәса ахыҵра аиубилеи ҳшаԥылахьоу. Маӡакгьы аҵазар ҟалап абраҟа, убри иазкны иҭыҵыз аԥсар, убригьы ҳамҭас ишәаҭәаҳшәеит. Арагьы инҵәаӡом, иҵегьы даҽа маӡақәак ҳамоуп ҳара, аха уи шәанымҩахыҵуа аамҭа азыҳәан Уважаемый Муш Нетаевич, Международное сообщество писательских союзов сердечно поздравляет вас со славным юбилеем, с 80-летием. Вы выдающийся абхазский поэт и переводчик, лауреат государственных премий, автор более 20 замечательных книг. Окончив Московский литературный институт имени Горького, вы прославили его, став народным поэтом Республики Абхазия. Ваше имя широко известно не только на родине в Республике Абхазия, но и в России, и во многих зарубежных странах. Своим талантом, своим творчеством вы вносите неоценимый вклад в развитие культуры Абхазии, в ее межнациональные связи, в укрепление дружбы литератур, где русская литература с вашим самым активным участием в ней продолжает служить связующим звеном братских литератур бывшего Советского Союза. Вашему перу принадлежат переводы на абхазский язык романа в стихах Александра Пушкина, Евгений Онегин, поэм Шата Руставели «Витязь в тигровой шкуре», за которую получили премию имени Руставели, «Мцири и демон» Михаила Лермонтова, «Шильонский узник» Джорджа Байрона, «Песнь о Гаявате» Генри Лонгфелло и других творений, ставших образцами классического перевода в абхазской поэзии.
У вас за плечами огромный опыт работы с такими крупными писателями, поэтами, переводчиками, как Юрий Кузнецов, Фазиль Искандер, Анатолий Передреев, Станислав Куняев, Алексей Заурих, Анатолий Заяц и многими другими авторами, чьи произведения стали явлением в литературе, эталоном высокого художественного мастерства. Возглавляемая вами Ассоциация писателей Республики Абхазия и вы лично внесли и продолжаете вносить достойную лепту в работу Международного сообщества писательских союзов, за что отдельное искреннее вам спасибо. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевных радостей и творческих сил для продолжения литературной и общественной деятельности на благо наших народов, на благо наших дружественных стран России и Абхазии. С праздником, дорогой Муш Нетаевич! Председатель Международного сообщества писательских союзов, заслуженный работник культуры Российской Федерации Переверзин Иван Иванович. И от решением исполкома Международного сообщества писательских союзов почетной грамотой награждается народный поэт Абхазии Ласурия Муш Нетаевич за большой вклад в литературу, просвещение и гуманизм, верность и преданность высокому художественному слову и в связи с 80-летием. Председатель Международного сообщества писательских союзов Иван Переверзин. Поздравляю. Я думаю, что самое главное, когда чествуют поэта, чтобы прозвучали его стихи, его слова. Вот, поэтому я прочту пролог к роману в стихах «Отчизна». И этот пролог на самом деле тост, вы это увидите. Это тост, так что он как раз очень к месту на юбилее. Тост в честь народа. Мой тост за вас уже тысячелетия кипит за здравный кубок в вашу честь, за вас, свершений всех не перечесть, за мой народ, который буду петь я. Как предъявить свидетельство о многом, вмещу ли в тост тысячелетний срок, за мой народ, благословленный Богом, поднимем чашу, чтобы услышал Бог. О мой народ, надежда и спаситель, провозгласивший правду и закон, повержен огнедышащий дракон, ты истинный и смелый избавитель. Былой форпост не взят до наших дней, ты щит, кольчуга Родины моей. Народ, земля, немеркнущая слава, Абхазия, извечная держава, исток Апсны теряется во мгле, твой путь тысячелетия на земле. Утративший отчизну, все утратил, пословица, хранимая в веках, но ты пронес отчизну на клинках, народ высокой чести, обладатель. И кровь свою ты проливал не зря, сухую почву вновь животворя. Твой путь — колосса поступь через горы, твой путь — стрела, хоть стрелы смерти скоры. Ты сила, одолевшая врага, и эта чаша сердцу дорога. Тебе, Всевышний, вечно благодарен за то, что мне родной язык подарен, что муза не покинула меня, что ты не отнял жизнь мою и смелость, что я сказал все то, что мне хотелось, прославив тех, а этих обвиня. В самом труде была моя награда. Благодарю, мне большего не надо. А не скажи я, чем народ богат, как перезревший, лопнувший гранат, могло бы это сердце разорваться. Моя отчизна, вечное богатство, в слезах, в поту, в отчаянии, в крови. Тебе, земная лепта, ты живи. Вот. Такой прекрасный тост. Вот. А я хочу подарить Мушне
такой, ну, маленький такой подарок, сделанный, как говорят, во Владимирской области. Наступает год, говорят, свиньи, но вообще это неправильно, кабана. И вот тут это сказано, что это год кабана, и что кабан – символ смелости, бесстрашия, гостеприимства, здоровья, жизненной силы, изобилия, удачи, храбрости, упорства и воинской доблести. Вот, значит, мушня. Вот это вот такой кабанчик, Им можно прижать на столе стопочку стихов, которые только что написаны. Но если его перевернуть, то он сам превращается в стопочку, вот, латунную, такую позолоченную, и на ней надпись, очень русская. «Живешь, выпить хочется, а выпил, жить хочется». Я вам вручаю. Все сказано здесь. Ианиаамҭаз Аԥсны еиԥш, Москва, иреиҳау аҵара зауз алитератураҿы, аҭҵаарадырраҿы уи қәҿиарала зхы иазырхәаз, Мушьни Лашәриа еиԥш, аҩажәатәи ашәышықәсазы ҳдоуҳатә культураҿы иара амҩан ицәырҵыз абаҩхатәрақәа, ажәа зҟазацәа ирыбзоуроу рацәоуп ҳтәыла аӡбахә хара иахьнеиуаз. Даҽакы иаламҩашьо Мушьни Лашәриа ирҿиара ӡышхәаҵас иаҿыхәо аԥсуа ԥхьаҩцәа реиԥш, аурыс ԥхьаҩцәа, апоетцәа, алитератураҭҵааҩцәа, акритикцәа рыхцәажәахьеит иажәеинраалақәеи ипоемақәеи. Адоуҳатә баҟақәеи руаку, мҽхакы ҭбаала еиларсу аепикатә рҿиамҭа, иажәеинраала роман Аџьынџь ишьақәнарӷәӷәоит ипоезиа, аҵаулара, аҩаӡара, аҳаракра. Аԥсуа поезиаҿы ишьақәгылахьоу атрадициақәа еихазҳауа акәны иҟоуп. Ааигәа иҭыжьу апоема шаеҵәа акәзаргьы убас. Мушьни Таиа-иԥа шәгәы ԥшра шықәсқәа раан иныҵхәрааз апоезиа ӡыхь ԥынгыла амамкәа инеиуеит. Мҩанызас ишәыцуп. Зегь раҵкыс ихадоу аԥсуа бызшәабеиара зныԥшуа шәпоезиа аӡыхь абжьы иахсыӷьуам. Шәыԥсҭазаара ҵакыс иамоу раԥхьа игылоу ируакуп. Зҩымҭа ҟаимаҭқәеи, адунеитә поезиа баҟақәа рахьтә зеиҭагамҭақәеи рыла, ҳдоуҳатә культура рҿиараҿы злагала ду ыҟоу, шьарда зылзыршаз жәлар рпоет, академик, агәабзиареи агәамчи, шәыгымкәа, шьарда аамҭа шәыӷәӷәаӡа, шәыжәлар шәрылагылазааит, аҩымҭа ҿыцқәа рыла аԥхьаҩцәа шәыргәырӷьалааит. Иахьа даҽазныкгьы лабҿаба иаабоит ажәытә асовет аамҭазы иҟаз алитературатә еимадарақәа хымԥада даҽазныкгьы зегьы агәра аагоит урҭ рырҿиара шаҭаху. Иахьатәи асасцәа ара иҟоу рыла ижәбарҭоуп. Абарҭ русқәа аганахьала даараӡа имариам аамҭа ҳшанугьы Мушьни Таиа-иԥа Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа рассоциациа, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла, абарҭ аусқәа рганахьала даара ҳажәа еибыҭаны, ҳажәҩахыр еибыҭаны амаҵ ахьазаауа, иахьеицаауа ус иҭауп ҳәа шәасҳәоит. Сажәа хыркәшауа, араҟа ишыжәбо аҳамҭақәа, ахҳәаақәа рацәангьы иҟан. Егьа ус акәзаргьы даараӡа ҳхәыцит иарбану иалаҳхра ҳәа, аха ашәҟәыҩҩы изы еснагь асахьа иазхәыцуа, ажәа иазхәыцуа изыҳәан ажәаԥҟак ыҟоуп, ԥсуа ажәаԥҟак Кәыдры зырмақаруа мтҟьалоуп ҳәа. Иахьа уахеи амшын аԥшаҳәаҿы иаабо асахьақәа ракәымкәа, абри Кәыдры зырмақаруа мтҟьал акәзар, убри амтҟьал асахьа ашьхақәа цыҩцыҩуа изхагылоу абри аӡиа ҭынч ҳамҭас иаҳҭап ҳәа, уигьы шәықәҳаршәоит. Иҭабуп даараӡа, ҳажәлар шәрыгымзааит шәышықәса. Иаҳаиашан, аха иахьа Москвантәоуп сшааз. Уахь сзышьҭызгьы абра дӷьазӷьазуа шәаԥхьа дгылоуп.
уажәшьҭа иазхоуп аҩныҟа уааи ҳәа сеиҳәозар ҳәа сыԥшуп, шьҭа ҩажәижәаба шықәса ҵит, уа скыдхалан сыҟоуп. Даара жәпаҩык рҳәар рылшон сара абыржәы исҳәо, Мушьни Лашәриа инапы сыдуп, иџьабаа сыдуп ҳәа. Аха убырҭ ирылахәу, иреиӷьу сакәымзаргьы, даара пату сзақәуп, избан акәзар, сыԥсҭазаараҿы, сырҿиараҿы, ииашаҵәҟьан уимоу литературатә институт аҭалараҿгьы даара акыр исыхәаз, ида ԥсыхәак исымаӡамызт, уахь сегьызҭаломызт, аха абри ахаҵа имуит. Сеиҭагамҭақәа редакциа рзура, нома, егьиума, даара бас исыхәахьоу уаҩуп. Саргьы изласылшоз ала, уа ижәҩа саҵагылан, абас ала. Аха сара иахьа Москвантәи санаауаз, даара абри аҳауа, Москватәи аҳауа сазыӡырҩит. Убыс избеит, абри уатәи аԥсабара убыс исанаҳәазшәа, Мушьни асалам сызит, насгьы ишьапы шьҭыбжь макьана исхамышҭыц ҳәа, Твердтәи абульвар аҩны уа уахьаазаз аԥсы ҭоуп, хара амаӡам, иӷәӷәаӡа иҟоуп, Твердтәи абульвар аҩны ҩажәихәба. Уа ԥыҭҩык иреиӷьу аԥсуа поетша Алықьса Лашәриа иоума, Кьыршьал Чачхалиа иоума, Џьума Ҳәба иоума, егьиума, даара жәпаҩык алгахьан убрантәи акәиц иаажәгаз алоуп, арагьы иахьа ҳазыдтәало ахәышҭаара абас ибзианы жәларак зрыԥхо ҟазҵаз. Мушьни ирҿиара, иган рацәала иҟоу, еиҿкаау, насгьы иуаажәларатә усаҿы убра бас ҵәаӷәак аанхеит уаҩы згәамҭаз. Уеизгьы-уеизгьы игәарымҭоз, аха уеизгьы-уеизгьы акагьы хырымҳәааӡеит, аха убра Москва литературатә институт дышҭаз ауп иара уатәи аԥсуаа еизганы, рыжәҩа еибыҭаны, диаспора ҳасабала абас еиҿызкааз, дрылакуп, драԥхьагылоуп, иара усҟангьы иахьагьы дазҿлымҳауп. Сыԥсымзар, архив усҟантәи, убри усҟан апротоколла ишьҭырхуаз аԥсуа диаспора землячество ҳәа изҿыз, реиқәшәара уара уҿы иҟоушәа убас еиԥш лымҳаҭасқәак ҳауеит, усома иара? Аиеи, абригьы абас еиԥш иҟоу аус аҭынхаҩоуп иҟазҵо. Ужәлар урыгымзааит, Мушьни, ахаан исхашҭуам уара уџьабаа. Иҟалаӡом, аиҳабы дуӡӡак дышгыло сара ацәаҩара сылшьазу. Аиеи, анцәа иџьашьоуп, анцәа ишиҳәара шәоуп иахьа. Ишәугу акымзарак аҟаӡам, акызаҵәык ишәугу, абри ишәывагыло Вова Зантари аԥсуа маҭәала дахьеилаҳәам акәымзар. Мушьни Таиԥа, хҭарԥашькәакәала шәымҩасуеит иахьазы. Ҳазшьаз сиҳәоит, иҵегьы кыр шықәса абас хҭарԥашькәакәала шәуаажәлар шәрылагыланы шәаҳбо анцәа иҟаиҵаат. Шәара шәыԥсы шьҭо, шәыбзо, шәуаажәлар ргәаҿы шәбаҟа шәыргылеит. Иахьа ҳаишьыри иҭыԥаҿы саандаз ҳаишәеилаҳәо даара ирацәоуп. Ҳәарада ишәыҵашьыцуагьы ауп, уигьы аҟазароуп, аԥсҭазаара усоуп ишыҟоу. Сара уаҩԥсык иаҳасабала ахьтәы уасцәа ҭырқәшәала аиҭагара аганахьала агәрагара исышәҭаз азы сыԥсы ҭанаҵы иҭабуп ҳәа шәасҳәот. Убри сара хьӡи ԥшьаны
сыԥсаанӡа иныҟәызгоит. Ҳәарада, иахьа иҳәатәугьы даара ирацәоуп, амала сара иахьсылмшо азы, амни Ҭырқәтәыла абри иахьтәуазшәа иҭыжьны изаҳҭаз адапазарта иахеидкыла, дара иҩны иаарышьҭит, уара иулымшо, ҳара иуҵаҳҳәоит ҳәа, убри азын сишәҭозар, уиаарагьы иауӡам, сишәзаԥхьоит. Акырӡа иаҳзаԥсоу Мушьни Таииԥа. Уажәеинраалақәеи, упоемақәеи, иажәеинраалоу романи, ҳаԥсуа асахьаркыратә литературазы, ҳкультуразы хәы-змам баҟақәаны иҟалеит. Уҩымҭақәа ҳтәыла анҭыҵгьы атәым бызшәақәа рахь еиҭаго гәахәала ирыԥхьоит. Ахәҳара кны иршоит. Еиҳаракгьы ааигәа аҭырқәшәахь еиҭагаз упоема ахьтәуазшәа иабзоураны ҳаԥсуа асахьаркыратә ажәа агьама амҽхак рбарҭахеит аҭырқәаԥхьаҩцәагьы. Ҳара ҳазгәдууп ҳамилаҭ ӡырызго аҵеицәа рыгәҭа уахьрылагыло. Ҭырқәтәылатәи аԥсуа диаспора рыхьӡала убаҩхатәра аҿаԥхьа ҳаҭыр лаҳхырхәоит. Сакариатәи аԥсуа хеидкыла ахьӡала аиҳабы Бгамба Орал Кобашь. Насгьы абас ахаҳә иалхны ҳамҭа хәыҷык ацуп. Ари амала ашьапқәа мапқәа аҟәамаҵамақәа рацәоуп азаҳан апакет иҭаҵаны аидақәа ӡыниаԥ ҳалнапы ианысҵоит, нас ишәықәлыршәоит. Аԥсуа литература зааӡатәи абзиабара, зааӡатәи агәырҩа, аԥсуа милаҭтә гениа ҳәа изаҳҳәар ҟалоит, иуакәыӷәӷәаны иҩуан. Аамҭа, уабацои уԥраны, исцәуӡуеит есымша, асааҭқәа жәпакы. Абар иахьа, Мушьни Лашәриа, ашықәсқәа еицылан, ԥшьынҩажәа шықәса зхыҵуа поетны дыҩнагылеит ҳпоезиа ҩнаҭа. Сара ҷыдала Мушьни раԥхьаӡатәи ашәҟәы исиҭазгьы абас анын схәыҷра иақәло сҩыза гәыразҳәа. Ирацәоуп ҳаидызкылар. Мушьни Лашәриа ҿырҳәала идыруеит аԥсуа литературеи, аурыс литературеи зегь реиҳа иалукааша ражәеинраалақәа зегьы. Убри хынжәифба жәаба шықәсқәа рзы Мушьни Москвантәи данааи, абра хеилақәшәак ҳаман ҳара. Уа дыҟан Етери Басариа, Кәасҭа Ҵанариа, иара убас Мушьни, сара. Убри дыхәмар убас иҳәон, иааигон Бела Ахмадулина лажәақәа, нас мало, нас может быть четверо, но все-таки мы большинство. Аԥсуа поезиаҿы Мушьни Лашәриа еиҳарак дымҵахырхәоз, иԥсы злаз, иреиуаз Иуеи Баграти. Абар уи ицәаҳәақәа руакаҿы Баграт ду изыҳәан ииҳәо, сцәаҳәа иақәыҷҷаз мырхәагоуп, исымԥсахит знымзар зны. Абар зны ҳаидтәаларақәа, акаҳуеицәажәарақәа раан, Мушьни мырхьааӡакәа иҳәеит, абас иамхаҳәеит, маҷк икьаф ҭаны дыҟан. Ҩыџьа ҳаҟоуп Аԥсынра, хыхь Баграт, ҵаҟа сара. Ари ашьҭахь авариантқәа даара ирацәахеит. Хҩы-уаак ҳаҟоуп Аԥсынра, Баграт Мушьни, нас сара, иҳәеит Џьума аҳәба. Вова Басариагьы даҵахозма, ус иҳәеит, ԥыҭҩык ҳаҟоуп Аԥсынра, анахь шәара, арахь сара. Абарҭ ашықәсқәа раан Мушьни Лашәриа ишыжәдыруа еиԥш абри ирҳәахьеит, аус иуан ажурнал Алашара редактор хадас. Убасҟан Алашара ицәыригаз аимак аиҿак аҟәша, оумашәа иархыџ-хыџит аԥсуа шәҟәыҩҩцәа зегьы. Уа иҭыҵуан ианын Кәасҭа Ҵанариа истатиақәа рацәаны, иара убри азыҳәаны Мушьнигьы иқәшәаз алабақәа даара ирацәоуп, уи иара идыруеит.
ҳаибашьра ду ашьҭахь Мушьни Лашәриа иҳадигалеит абри аԥсуа поетцәа ражәеинраалақәа ҩажәи-хәҩыуаак аԥсуа поетцәа ирызку аԥсуа поезиа адаҟьақәа захьӡу адырраҭара ҟаҳҵарц. Сара усҟан алитература ҟәшаҿакәын аус ахьызуаз. Абас Мушьни сареи ежәи-хәҩыуаак ирызку адырраҭарақәа иҟаҳҵаз иахьагьы аԥсуа телехәаԥшра афонд аҿы иҟоуп. Убри ашьҭахь иҟалап убри агәаанагара мамзаргьы аидеиа зцәырҵзар уи иаԥиҵеит хәы-змаӡам ҩ-томкны иҟоу аԥсуа поезиа антологиа. Мушьни сҩыза бзиа сҭынха гәык-ԥсык ала иудысныҳәалоит. Иахьатәи хьӡыла-ԥшала узԥылаз аиубилеи ари нахысгьы ақәҿиарақәа агәабзиара узеиӷьасшьоит. Ҳаҭырсқәа Аԥсныҟада, ҳаҭырсқәа Мушьни Лашәриа. Ус иашоуп рымҳәеи? Абра еизаз зегьы абзиарақәа шәизонцәа ааиҵаат, абас агәырӷьарақәа рзаҳан, аиубилеиқәа рзаҳан ҳаизонцәа ааиҵаат. Ҳаргьы абра араион ахьӡала шәҟәык аҳҩын, ара зегьы сырзыӡырҩуеит иаҳҳәаз зегьы ирҳәахьеит. Ушьҭа саԥхьа салагар аамҭа шәцәызгот. Мушьни гәык-ԥсык ала иудаҳныҳәалоит иахьатәи умш, уиубилеи аха ҳара ахәарак ҳамоуп. Абра Аԥсны абыргцәа реиҳабыра Аполлон Дубаа абра дтәоуп. Ҳара Чымчына. Абра уара уахьалҵыз, уахьиз, уахьалҵыз, уахьааӡаз араион аҟны уиубилеи ҳара хазы иазгәаҳҭар ҳҭахуп. Абри лассы хара имгакәан, убра аиқәшәара ҳҭахуп. Ара ҳамҭа ҳара акгьы уаҳҭаӡом. Уа иҳалшалак убап, уи дууп, ирацәоуп, ара аагара уадаҩын. Нас уа уаделак ҳаибабот, ԥшӡала убра уаҳбо, ԥшӡала уиубилеиқәа ааҳҵо, уара утәы. Маҷк саазааҭгылар сҭахуп Диа Лашәриа иахьысҳәо сықәра иаанамгозар ҟалап, аха иԥсуа нхара Мушьни дахьиз иашҭа ахьаца иахьа сара хани жәохә шықәса сырҭоуп. Ахьаца иахьагьы игылоуп. Сара исгәалашәаӡом инеиҭарҳазгьы, аха сара ишгылаз сылацәа нхыст избеит. Убысҟан ижыз аҵеџь иахьагьы иоуп ашҭа. Ашҭатәи убысҟан ажәы дыргылаз аҩны, ахьатә ҩны, убригь иацҵаны иҟаҵаны иҟоуп. Абри ашҭаҿы иҭиааит аҵеицәа рацәаҩны. Абраҟа Мушьни ишиҳаб аџьынџьтәыла дуеибашьра, истребитель, штурмовик, насыԥс исыман агәаӡиара аус анызуаз, акадраҿы сышәқәа данрыхәо шәҭыкәтәолтәуп анысҳәа ихықәны дтәан. Иҟала сынҵа дудыруазма Даҭикәа Лашәриа Диа-иԥа, аи, ҳаигәылацәоуп, дыздыруеит, ҳаишьцоуп. Абри иҳәеит, ҩышә сааҭ боевой вилетурмаҳәо, ҩышә сааҭ ԥырхьан иҳәеит, ашьҭахьтәи иацлаз асааҭқәа рзын дахьыԥсыз дзымхынҳәыз ҳәа. Абри гәҩарас иман, сара иҳәеит, насыԥ сымазар акәхарын са салҵны сааит ҳәа. Абриза иҭиааз аҵеицәа ируаӡәкуп, ирашҭоуп Диа Лашәриа иашҭа. Иаҳәшьцәа аԥшӡацәа ааӡацәа рыԥша асахьа дара иудаҳныҳәалоит Мушьни Диа-иԥа. Иҟоу захьара соуп, иаҭеисҳәоит, уаԥхьаҟа идузны ишьҭоуп, ҳауҿаԥшуеит, удоуҳа ҳамазааит, Кәтола иҳамазааит, акремльаҿы унықәгылоз Евгений Онегин аԥсышәала еиҭаганы уанаԥхьоз Кәтола аҳзын идуз гәыҟаҵагәан гәышьҭыхган. Убра ҳуҵыз шакәын ишаабоз. Уҳагымкәа нацәа ааиҵааит, уқыҭа бзиа ушьамдгьыл, уагымзааит, Аԥсынра уагымзааит. Ианцәа суҳәоит, ишкәакәыз уҟәаҟә икыло иқәыршьу ахҭарԥа, ажәытәла ирҳәоит, ажәрахь уҟаӡам, исҳәаӡом, аха уажәрахь унеиуа хҭарԥа шкәакәала имҩаԥугааит, агәыбзиара умазааит, саҭамзааит.
Сырбскую рау Джумкайфа, агрепсо хаважлар, яхта засостра. Абаси оажев хакваздырго випсы, азника зыха и ходакум шедук дырхой. Арей пылара срызы, абжапнет бей пылара крепшим, и хазу, да шакрак, да шанысым ягету. А грозгой, абрахаш зишка зажапхаква, ажахараква, аднахараква, гульквсигала, ишхарак нишоу. Харта поетша шкульча, иқахто епахто зиге, абхю изрхоу, ихку. А ус злогия, и харчьо, ханапицецуа, выше нырва, и шьидикулу ау. И сохва хамтаква, а премьяква, медалку га, зигирскуп, и песцо мальсач, абхи духаддуней, и гвалашара, и надха, и изгвагила капни нагала. Кваходуси костой, охабрака шайра, нагах пигула в хайпулара. Абхи поэти, абаси в шуреймедра, рейч цара, аханаб сызхва, сызывшу акау. Насыпсыман схосып хазой, артам шкурани из, а поэзия мезад из арпыск, да шепшине вишукстернайсен. Ябхильчиери, абаси пшала абрака и пуларт и нагала. Арианаго, хайс хазихра, безфей хайвлари, рыгазарау. Арианаго, абрехыбрыч, рабхез акнас зезрюез, дермит дуяжа, хайвлар духа, шатамырцгов ау. Абзира шмазай. И сейчас зазхуцва, пшине зазхуцва, амраш хайхуцва, аец и черцва, о ярбани цимдзва, пшине зазхуцва, абипара кварышха, емтани черцва, и гуипсирхуцва, яша куйнырцва. Пшине жезхыцва, тагылоп тагалан, шейроп япхи цирцва, аша ашала. Пшине жезхыцва, и хуштараша нехома, успхарак зшимдзва, хуштарак жвахома. А жит хапшитырго, а личбережхома, ярбани гнуго, пшине верома. Пшине вираузер, ецрыхани аддеж, а баур тагылап, его далюма ирдеж, а баур тагылап, он часто як ласех, узныс хеванылап, умех усех, а баур тагылап, жохги, лежильдей, чарала ашала, игаруха вашей. Пушкини Байрани, Рымроучабхама, Адгили Ажьяни, Урейса Равама, Вейса ушает, и лошала шуюбхой, а ширсейца амач, умника нырхой, обстазарач быга, ацака шанца, и дырцерт уига, и укупая ханза, пхагана сосчуха, и ведарыз хахвузква, ушемхылас и цыхва, пшине верышка, унадзейт уяхылси, тазмамыз сыргуларпш, и дыдыти мачылси, и цармак и сулапш, унейла лапхала, шхаль амахмызква, инчом аламала, арапи сосвузква, и сывшу абстраха, унах унышвепш, сызхимзази хаха, мрагулара шапштрапш,
ԥшьшьыне шәызхыҵуа, иарбан зызхәыцуа, амрашьха ихыҵуа, аеҵә ицәырҵуа. Топ, Джин, топ,